نخوشخانه هیوی یا زاروکال سنور پارێزگە ها دهوکێ تاکە نەخۆشخانەیە تایبەتە زاروکانە نەهادا سەردانکردناوێ ji لای هاونیشتیمانیا ve bê gotina nûjdarên wê nexweşxaneyê gehiştiye astekê metirsîdar. رقم بترسميتين راستي وقت از بجمة 800 حتى 1000 نخوشة افتشت عالميا نينا هكا از بودا بجم 800 حتى 1000 فحصا كو تيست تذكرن في نخوش خاني روجانا احتمال هند جارة دي حتى 25 حتى 6 عمليات روجانا تذكرن بترجي اف رقم رقم يعني هكا الطبي ده اف رقم بترسم راستي فتفيا خلق قلمي هاري كاربيتن تفيا حكومة قلمي هاري كاربيتن نجدار داخازکن او خلکی القضا و نحیاتید لی دستپیکی سردانا بنگه نخوشخانه دورا خواب کن دورا قسطا نخوشخانه هیوی بکن. خلکی همی اردان تکلی کد بین ام اکودود نیاسین وکیت آکری دهو که ایت شنگاله ام تهنوری نجدارد موت واستن و از سپاسیا نجدارد خود کم. نخوشخانه 106 تخت هنه لی او کسین سردان دگن جماراوانش 1000 کسی تید پرید. راسي قالك قرب بالغة وخلق تشيتوتي وخاصة بزحمة وراسي يعني قيجام جيجيا نساغة وأسي هايفا الخاصة تواري بروش كده مام وأز نو سنجوي انتهاب قرطس حاتما فيدري وكجاري سحكن سريوي ما سمام جرب 2 مليون ونيفا داني لی آریشا کرتی تندرستیل پارێزگە ها دهوکی نبتنیل ناوا نخوشخانه هیویدایه بلکو پرانیا نخوشخانه دوی رژین هر زورا هاونیشتیمانیا سردان دکن. أفا هيفي تقريبا شتن خدمتا نيفا في جمارا نهو هاي الدهوكة بكتا برهندي نخوش خانه كادي وكي هيفي بيويستا البارزگاه دهوكة بتدرس كرم طيبات ببزاروكا و ده سال 2016 پیشبینی هنه کرتی ساخلامی به تایبەت جیل پارێزگە ها دهوکێ زیدەتر پێویستی بخەرجیên ئابووری بە. Di sala 2015 da nexweşxaneyê parêzgeha Duhokê zûrtirîn rêja seredankirinê tomar kir. Ji bo sala 2016 eger xelkê wan navçeyê kontrolkirî nevegirine navçeyên xwe bi gotina karbedestên saxlemiyê wê seredankirin rêjeka dijî bi heman şewê 2015 tomar biket. Karan Elî Rodaw Duhok.